Sanibonani, salemukela lonke mahlabezulu. Salemukela abantu bakithi. Ngimukela wonke umuntu ozwayo ulimi lwesinguni. Kule isikhathi sethu lapho siyofunda khona izingwalo, sifunda khona izincwadi. Sizozifunda izincwadi ezi-inspiration ebantwini bonke. Izindaba zakithi. Ngizoqala ke ngokufunda ezami izingwalo. Ngiyakwazi umuntu uthi kanti hey lo mntana wafunda ezakhe. Yebo. Ngoba phela ezabanye zinama copyright issues ziyahlupha. Kodwa isifiso sami sisekuthini ngokuya kwesikhathi laba abafuna sibafundele ama manuscript lengwalo zabo lingasinika senze njalo ngemvumo yenu. Lapha ke ngizofunda indaba kule channel sofunda izindaba. Sithi futhi ekufundeni izindaba zethu sizazama ukukhuthazana, ngizama ukuqoqa ngikhokhe wonke umuntu othanda izindaba zakithi, othanda lokho abathi literature, ukubhalwa kwazo, le creative writing. And futhi enye into engifuna ukuthi iqhubuzele ukuthi ngiqale ukuthi umuntu wonke ulakho khona phakathi kwakhe. Asikhulumeni, asikhulumisaneni, asixoxeni lezi ndaba zakithi okwenzakala kithi kuvela phakathi kwezincwadi lezi sizozifunda. Mina ke igama lami nguThemba Inkosi Ncube. Hayi ke mina vele ngingutitshara ngokuphila. Ngingutitshara la ngokuzalwa. Lokhu ke ngikuthethe kumama uMachumu uGolide ozalwe eNgamu. Okunye wangifundisa ukwathi ingane kwayo. La namhlanje nxa ngiqala kumele ngiqale ngithi kwakukhona indaba nje sesihamba. Umama kwayifundisa ukwathi ingane kwayo. Singikhumbula singabantwana sasize silwe la ngicela ukubona umlomo kaMama. Ngicela ukubona umlomo kaMama mama nxa ngihambona ungangisithi wena ukubona mama nxa ikhuluma. Lawe Themba nxa ngifunda lezi ndaba ukukangela umlomo wami. Ngabe lokukangela eceleni ngutitsha phela nje uqoqoda igane. Indaba lezi ayifunda indaba okuthiwa ebizwa ukuthi sivikele ebubini. Kulaba abake bathandaze ikhona ilayini ku Lord's Prayer ethi yena deliver us from evil. Ngitheke sike sibeke nokunye ezinhlupho vele zikhona emhlabeni. Kodwa kumele sibe lesikhathi ukuthi sihlale phansi silalele izindaba. Leke ndaba ke isethwe kumbe isenyama yendlovu emaplazi nasenyama yendlovu. Emveni kwesivunguzane lesiyasa amaplazi. Le ndaba ngayibona ngamehlo ami kodwa kuningi kwakhona ngase ngiyibumba mina. Ngibonga ukuthi uNkulunkulu wayithatha wayipheka phakathi kwami. Njengoba lawo ngisakufundela kanje ngicela lawo uthathe phakathi kwakho siyipheke ubhale kuma comment lapha la into oyizwayo. Sizama ukuthi siyibumbeni lento sonke. I'm not a perfect being. Bhala kuma comment lapho and futhi icela usubscribe lapho. Subscribe ukuze sikhambe sonke ube nama notifications ahlale khona sikhathi sonke nxa sokhona ukukhona. Nanko ke indaba ayiqali. Kwakukhona amaplaza asenyama yendlovu esizweni samaNdebele kaMzilikazi angumango ngaba ngamakhilometer amahlanu nxa usuka emzini wakoBulawayo uhamba ngomgwaqo oyefolosi. Lawa ke ayengamaplaza amakhulu futhi adumileyo kuzwe lonke. Umuzi wakoBulawayo nazo zonke izindawo eziseMandebeleni bezizuza ukudla kulabo balimi basenyama yendlovu. Awawoma amaplaza asenyama yendlovu ngoba izazi zithi aphezulu kolwandle lwamanzi angapheliyo. Umthambo lo wamanzi awucishi. Lokhu kwenza abalimi bahlale belamanzi umnyaka wonke. Yikho lokho kwenza abelungu bathenga amaplazi kule indawo. Indawo yayihlala iluhlaza njalo inhle ungayifanisa lezulu elihle emhlabeni. Ababehamba ngezimota zabo babesima ezitolo zakobhinisi ezisemgwaqweni babuke lobu buhle bezwe lamaNdebele. Kuthe uqala impi yamasimi ezweni kwaphela bonke ubuhle. Ahluthuna amaplazi kubantu abanye abamhlophe aphiwa abalimi abamnyama. Ukuthathwa kwawo amaplazi kwakungela ndlela ehlelekileyo. Amanye kwawo amaplazi achiswa abantu bangena ngenkani
bevele ezindaweni zaselupani nasetsholotsho bakha imizi yabo. Lesi sivunguzane saphehlwa kezombangazwe zibangelwa ngokuningi esingeke sakuxoxa kule ndawo, kodwa esikwaziyo ukuthi abantu abaningi balahlekelwa imisebenzi lobungcitshi kwezokulima baphela. Ahlupheka amadoda evuka esabalala imisebenzi engatholakali. Kwaphela ubuhle, kwaphela ubungcitshi kwezokulima emaplazini amaningi, kwaphela lemisebenzi abelungu sebethethe ngokwabo bahamba. Kwakungani bathi thathani sizabona ukuthi lingenzani na, belingenza na besikwenza. Akuzange kuphinde kufane. Kwaphela izinsizwa kwasala izibongo, yahamba inyoka kwasala ikhazi. Kwaphela konke kwakhamba izulu elitshe emhlabeni, kodwa imizi yabantu yahluma yasala imile lapho kwakulamanye amaplaza akhona. Yavuthwa imizi, izikolo zakhiwa, omama babevukela kobhizinisi besiyathengisa lezo zilimo ezivela kumaplaza ayesele. Izimota ziyema namhlanje kobhizinisi. Ubhizinisi lo nguye futhi abathi ngumatatazela. Kukomatatazela ngoba wonke umuntu uyakhona, othengisayo, ophuza utshwala, lodinga izimoto eziya koBulawayo kube ziyefoloza. UMgabadeli uSanomsa othethe intombi yakoMguni laye wayengomunye wezakhamizi zalapha eNyamayendlovu. Umfo kaMgabadeli walahlekelwa umsebenzi kudala. Wayezishaya zonke inkotha edinga umsebenzi kodwa wawuswela. Njengomngani wakhe uMathwasa abasebezimisela ukuhlala bendliwe ngabafazi, kuyisiqalekiso kwelaMandebele ukuthi indoda yondliwe ngumfazi. Ngenye ikuseni uMgabadeli wayidonsela ekhanda ethi kaqeda isiphupho. Sezwakala isivalo sivuleka ngolaka, uMamGuni engena ehaluzela. Sanomsa, akuvuka uyedinga umsebenzi, usufuna ukuhlala ulele kunzima kangaka lapha ekhaya, okuyimali engikwenza komatatazela akuzaneli indingo zalo umuzi. Ulaka lenhloni kwadibana kuSanomsa, wathula kancane, wehlisa ingubo waphendula, "MamGuni, ngingeke ngiziqhatshe. Nginhlanhlathe yonke indawo ngidinga umsebenzi lapha eNyamayendlovu ngawuswela. Amapulazi aqhatsha abantu awasekho lapha eNyamayendlovu. Ngenzeni? Ilizwe lonke alilamsebenzi." Wathula wabheka odongeni, wadla amathambo engqondo. uMamGuni laye amhlaba lamazwi. Kwakungathiwani, kumele abantu baphile ngokunjalo, imali iyafuneka. Umuzi uyayidinga imali, ngaze abantu bengasebenzi. Iqiniso liqiniso. Ichukela ithengwa ngemali, amafutha athengwa ngemali. Ukukhuthaza umuntu ayisukudelela. Wazizwa esevula umlomo futhi. Kodwa umuntu kumele azame Sanoma. Akulahlambele ngokuswela. Umuntu kumele azame. MamGuni, ngiyazama. Ngaze ngacabanga ukuya edolobheni kodwa kusizana. Imisebenzi ayisekho lasemadolobheni. Maningi amadoda esiwabona ezophelela lapha evele emadolobheni. uGumede wayesebenza koKhango, weza lemuli yakhe yonke lapha ezophephela ngemva kokulahlekelwa umsebenzi. uNkomazana ke wayesebenza koBulawayo, umsebenzi waphela, utshona komatatazela. Ngingabalisa lize lijone. Wathi ulacwaka endlini, wezwakala inja ubathini ekhonkotha phandle. Kwase kusile, lokungabantwana sokungena indlela kusiya esikolweni. Waphuma uMamGuni ehudula inyawo elungiselela ukuya komatatazela. Wavuka la uMgabadeli edidana ingqondo, waqhuba walandela. Isahluko 2 esesibili. Ilanga laphuma eNyamayendlovu kungomvulo. Wezwa inyoni zikhala, izinja zikhonkotha ekuseni. Yonke into edalwe iyakuthanda ukuphuma kwelanga. Ilanga liphuma lempilo njalo liletha amaphupho amatshe ebantwini. uMamGuni uSanobaba sebevukile bezixoxela nje endlini yokulala. Abantwana besikolo basebegqokile sebelungiselele ukuya esikolweni. Wakhonkotha ubathini bamkhuza abantwana.
wezwakala uMathwasa umngane omkhulu kaSanomsa ekhuleka. Ekuhle bantu, sengizaze ngibanjwe izinje ekuseni kangaka. Ibambeni bafana. Inja liyasutha ikho lamandla kangaka. Aqhubeka umfana eyikhuza. Futhi. Bayikhuza nje abantwana uMamgundo Sanomsa sebeyizwile ukungena kukaMathwasa. Wagqoka uMamgundo ngokuphangisa elandelwa ngumkakhe. Gqoka Sano, uMathwasa, naso lesixubho sakho lapho, naso. Weqalayo Sano, uMathwasa udingane ekuseni kangaka. Hey, kwenze njani kanye? Ngiqhubela iyembe yami, naso. Baqoka baphuma belandelayo. Mamgundo amanzi okugeza azangilinda kancane. Wahaluzela umfo kaMgabadeli eqonda lapho kulomngane wakhe uMathwasa. Fika Mathwasa, ngena mfo kaMdala. Bafika baqhawulana lo Mathwasa. Uvuka njani Mathwasa mngani wami? Hayi siyavuka Sano. Kumele kube yimi engikuvusa ngoba mina ngivuke kudala ndoda. Sengize ngivela kumatataza lezitolo. Ndoda, ngiyedlula ngihlali. Aphendula uMathwasa. Ujahe ndoda ekuseni kangaka. uMamgundo sasenzela itiye lapha siphunge mhlobo wami. Wathi uSanomsa, akungeke kulunge Sano. Ngivela komatatazela ngithunywa amahlamvu etiye lejukela kuNaSiphiwe. Angangibulala uma ngihamba lapha. Walandula uMathwasa. Wathula kancane. Waphinda wengeza uMathwasa. Indoda nxa ingasebenzi ithunywa lapha lalaphaya. Bahleka bobabili. Waphanga waphendula uSanomsa. Akulamsebenzi lo. Umfazi ukuthuma nomusebenza. La upresident engakuthunywa ngumfazi. Umfazi kalankosi ndoda. Umsebenzi ayikho ndoda. Kunzima. Angithi yini laba elalitshona liphethe imvubu lichaya abantu emaplaza lixotsha abelungu lisithi lizolima. Abelungu bahamba lemsebenzi yabo ndoda. Uyamkhumbula uMthombeni owayetshona ethwele induku exotsha abantu eplazini lomlungu uCuthbert. Namhla utshona ecela utshwala komatatazeni. Athula amadoda kwakani kudlile uSathane. Wanyikinya ikhanda uMathwasa. Ndoda, akukhuluna lokho mdoda. Abantu babengakhuzeki. Baphosa babulala usikhumbuzo esithi uyabanqanda. Wathula njalo. Walinda uSanomsa. Wakhwehlela kancane uMathwasa. Ngingakubambeleli ndoda. Ngihamba ngendaba emnandi lapha kodwa ngazi kumbe iliqiniso. Wathi uSanomsa walalela. Wakhotha indebe zakhe. uMathwasa kwangani ngumuntu osefuna ukuqamba amanga. Ngizwa ndoda kuthiwa kule ndoda eleplazi phezulu lenxa usiyetsholotsho edinga abantu abasebenzayo. Bathi futhi izothumela iroli ngoLwesine uzodinga abantu. Wathula kancane. Usano ecingisisa le ndaba. Wavusa ubuso bakhe. Idinga abantu bokusebenza. Kodwa ke uzama kubulala. Walekelela uMathwasa naye. Kakhulu ndoda ukuzama kubulala. Bathula njalo. Imicabango yamadoda yajula azibone sesebenza nawe siza lemali ekhaya. Wandiza ngomcabango umfo kaMgabadeli wabona inhlupho zakhe zonke ziphela lapha ekhaya. Abantwana babehlala bexotshiwe esikolo ngenxa yokungabhadali imali yokwakha. Kwakuya phela konke lokho. Amaphupho akhe engakamthatheli ezulwini wezwa efikelwa ngumbuzo. Akutsho Mathwasa, wena ukuzwa ngobani lokho? Wethu uMathwasa naye owayesemaphutsheni ezibone sebhadela imali kaNgwenya ayeselenyanga ezintathu esehluleka ukuyibhadala. Ubuhlungu obukhona ukuthi imali kaNgwenya yayizala. Ngizwe ngothuma othi utshayisane lo Folomani walelo plaza komatatazeni ezobikela amadoda asenyama yendlovu afuna umsebenzi. Mina ngihle ngakhumbula wena mngani wami. Waveza izinyo uSano njengenjayelo. Indoda levele ayizange yakwazi ukuhleka. Iveza izinyo nje abanye begegedeka. Hayi, lungile Mathwasa. Mhlawumbe singavuka ndoda sekele ukuthethiswa ngabafazi. Asifike lathi sibone.
akwaziyo kwanonisa ingulube, avumelana amadoda kwathenjiswana ukuya kulelo plaza ngalelo langa. Babuthana abantu komatatazini labalalela, abantu bevele bezwa igazi ligijima nxa bebona abantu bexabana. Abanye betshaya amakhwelo bevumelana noMamGuni, abanye bevumelana noMrs Radebe. Abanye njalo babemangela ukuthi abantu abadala bazingena njani indaba zabantwana. Wabhubhudla amagwebo uMamGuni, Mrs Radebe, uthemba ukuthi wena ufundile? Imfundo yakho inceda ngani mina? Ubobamba inja yakho ingazovukela emzini wami. Ubona ngani umntana wakho angenza santando kubantu bethu lapha emaplazini? Wazibamba uMrs Radebe ngoba wayengajwayelanga ukulwa kanye lokwenza into eyangisa kangaka ebantwini. Wayengumphathi isikolo salapha emaplazini asenyama yendlovu, njalo wayengeke afise ukubonwa izakhamizi esenza into eyangisa kangaka kwamatatazela. Wehlisa iphimbo uMrs Radebe ebhula umlilo. Mina ngicela ungisuse kukho lokho, angimthuma ufikile kodwa uyazikhombisela. Wena khuza umntana wakho ngiyovumayo. Weqhuma uMamGuni ngolake sizwa lelo, wathi amsakaze ngempama. Phela uzokula umfo kaMdladla wayezithanda kakhulu. Ngomunye umnyaka wake waphosa wabulala uNathembelani. Babebanga indaba yokuthengisela. uNathembelani laye wayelodumo lokulwa khona lemizini yaseLupane lapha babeyakhele khona bengakaze baze emaplazini. Uthe edibana lokaMdladla udumo lwaphela. Umfo kaMdladla ulwa njengendoda. Wambamba masinya wamdonsela eduze, wathi uyaphunya kuNathembelani ukuthi enze akujwayeleyo. Umfo kaMdladla wambopha, wamshaya ngedolo esinyeni, wamshaya ngekhanda. Yalanyulwa ngamadoda esevuza igazi uNathembelani, waginyiswa nesibhedlela koBulawayo engothuliye uNathembelani. Kodwa-ke ukukhula kuyantshintsha umuntu. Hey, Mrs Radebe, hey, mina kangibhedelwa lapha enyama yendlovu. Abakutshelanga titshala ukuthi ngiyasikhwinca isigqoko ngilwe njengendoda. Ngizwile futhi indaba yokuthi umntana wakho usefuna ukuya eGoli abalekele noMsa. Asoze kwenzakale lokho. Bangavuka bekhona abelungu emaplazini. Akumethusanga lokho Mrs Radebe. Wayengazange akwazanga ukwesatshwa kukaMamGuni. Akumethusanga lokho Mrs Radebe. Wayengazange akwazi ukwesatshwa kukaMamGuni. Imfundo la iyamenza umuntu angesabi lutho ngithi. Wakhuluma engamkhangelanga uMamGuni. Hayi ukutsho ngiyakuzwa mama, kodwa into engingeke ngiyenze ukubophela ufikile. Ngitshilo ngathi wena khuzo wakho umntwana, ungakhuzi mina. Mrs Mgabadeli, mina ngikhathele ngalindaba. Ngilanda ukuzolindela ibhasi, ngicela ungiyekele. Uthe eqeda lawa mazwi wachaya isicathulo wafulathela. uMamGuni wezwa ubuhlungu kakhulu ebona esesele ekhuluma yedwa. Wakhweza ilizwi abantu babamba izisu. Hey wena Thandwe Radebe, Thandwe ngikhuluma lawe, ungabohamba nxa ngikhuluma lawe. Usufuna unomzazalele ekhaya ahlale ngendoda njengawe. Amhlaba uMrs Radebe amazwi ukuthi ungumazakhela, wathi kukhimilile. Abantu bathula belindele okwase kuzenzakala. Kwaze kwethuka yena uMamGuni owahle wakhulula ilembu ayelithandele eqolo. uMrs Radebe wahamba kancane landa uMamGuni, elengisa isikhwama sakhe angani uzamshaya ngaso. Uthini wena kimi? Ufunani kimi wena mama? Ufuna ukubonani? Eyami indoda yafa, amadoda ayafa, le yakho izokufa sifane. Wema wajama kwesikhukhukazi esitamathiyane. Wema uMamGuni laye walindele ukuthintwa nguMrs Radebe. Bakhefuzela bebhekene. Wahleka uMamGuni ngokweyisa elindele ukwenza okujwayeleyo. Angithi abantu siyabadelela singabazi ukuthi bangobani njalo lokuthi badabukaphi. Angithi uNathembelani wayesejwayele ukuthi kubehlula bonke, engazi ukuthi umfo kaMdladla lawo wayelolwakho udumo. uMrs Radebe wayengakafiki lapha emaplazini. uMamGuni ebona uNathembelani inkanyezi. Ngokuzalwa uThandwe Ndlovu wayengowomzilikazi koBulawayo. Wayesilwa-ke esikole uThandwe futhi engabuyele emuva. Waze wayabizelwa abazali esexotshiwe esikole semzilikazi.
esevoxa usazini bebanga ijaha lakoRhadebe. Yilo bhele lagcina limthethe. Wathi ephuma esikolweni sokuqeqetsha amatitshala e-United College, wendela kuRhadebe naye owayeseqedile izifundo zobunjinela e-University yeZimbabwe eHarare. Ngeshwa ke bahlala iminyaka elithumi bonke wasesifa uThemba Rhadebe, efele engozini yomtshina owadubukayo emsebenzini. Wasala ke uThandiwe engumazakhela. Eqela phezu kwero lamadoda ebangisana, amadoda amadala osano labomathwasa alwisa ukukhwela iroli phezulu. Amadoda amadala ayasadalana. Nxa usumdala usakwazi yonke into, amadola asebuhlungu, imbambo sezibuhlungu, khona ukuphakamisa unyawo sokungumsebenzi. Abafana abancane wawubona beseqele erolini sankawo, khwelele evilini sano. Wathi umathwasa esezwayibona indlela engcono yokukhwela. Yikho enguzamayo ndoda, iphezulu kakhulu lento. Wathi ekhefuzela usano edinga ivili leroli, wanyathela ivili wazidonsa usanomsa wabubula. Wawungahleka kodwa uphinde uzikhuze. Umfana wakoKhabo owayevele esephezulu wawakhangela amadoda amadala wahleka. Abadala, lokhu sekufuna abafana abancane badala bami. Vele liyaphi? Seliguge kangaka. Omama labazukulu benu bazolindwa ngubani linapha? Ake liyekele ukuba ngisana nathi ukudingeni imisebenzi. Usanomsa kamzwanga lo mfana ngoba wayesekhweza unyawo phezu komqolo weroli esejuluko komuntu ogula umkhuhlane wophepha lwecorona. Umathwasa nguye wamzwayo, wangaphozisa amaseko. Futhi wena mfana usijwayela kabi. Siluphele thina, asiguganga thina. Amaxhego nawo alambi na. Ungamgcina uyihlo wena. Vele lina liyakwazi ukugcina abadala. Ukhuluma ngani udayiwe. Yathula iroli yonke, abantu bekhokha imoya. Waxolisa masinya umfana oyisiphoqo. Ngiyaxolisa abadala bami, ngiyaxolisa. Lethi isandla mdala ngikusize. Wadonsela usanomsa phakathi. Usanomsa kweza umzimba uqaqamba, wahlala phansi. Engazange ayingene indaba kaMathwasa lo mfana oyisiphoqo. Umfana olimi lwakhe waphinda wangeza, kwangathi usekhohle ukuthi ukhuziwe. Uqinisile mdala izalukwazi zona zizogcinwa ngubani nxa amaxhegu kangangani engasadinga imisebenzi. Bahleka laba bengafuni ukuhleka erolini. uMathwasa wabheka umfana ebusweni wamkhomba ngomunwe. Wena mfana vele awukhuzeke, uyadelela vele. Intaka yakho isegola ibangisani lathi imisebenzi yokuhlakula emaplazini. Uyihloka kusaka esikolo kumbe uyilaba abafunda bencweba abanye eklasini. Zakho uquka izinto erolini, bahleka abantu bakhala inyembezi. Kodwa uMathwasa wayekhuluma lobani. Isiphoqo sibuyele emuva. Bathi bethula nje abantu, isiphoqo sase siyitholile impendulo. Awuxolo futhi badala, angazi ukuthi ngingenwe yini. Lingakhathazeki, ngizalincedisa lekwehleni erolini ukuze libone ukuthi ngiyaxolisa. Xa kumele ngilibhabhule ngizolibhabhula. Ngizolisiza futhi ekuhlakuleni badala bami nxa selidiniwe. Bahleka futhi abantu baze bakhala inyembezi. uMathwasa wathula wanikina ikhanda wadinga indawo yokuhlala. Wakwazi ukuthi abantu vele bayahlekisana noma kufiwe. Banjalo abantu bakithi, isintu sithi kuyahlekwa noma kufiwe. Wezwakala usanomsa wayesephumulile ekhuluma nelogulayo. Mfana wami, uzamangala siwuthola umsebenzi onoswela. Bahleka futhi abantu. Yasuka iroli lubhekise emaplazini ihamba ngoHilderscroft, umgwaqo oya eCholotsho. Waphithizela amadoda ebona iroli eluhlaza isima komatatazela ekuseni. Phela emanengi amadoda ayezwe ngomsebenzi lo. Kwakukudala amadoda amaningi agcina ukusebenza ngoba imisebenzi yayingekilizwe lonke. Kubuhlungu kakhulu ukuthola amadoda etshone nandelana lemthunzi lamatshwala. Emaplazini umuntu angayaphi? Akulandawo zokuzilibazisa. Isiphetho amadoda aphelela komatatazela. Ngokuya kwesikhathi lenani komatatazela lancipha ngoba labo utshwala bufuna imali. Yaze yavalwa enye indawo yotshwala ngoba imali yayingasangeni. Yamemezela indoda eyayiqhubela iroli.
Kwelani madoda liyozibonela ngawena esikwenza kuleli yaplazi bese lizikhethele likufunayo. Asoze sithathe wonke umuntu kodwa abalesifiso laba lamadlozi abathandayo bazawuthola umsebenzi. Ecela phezulu kweroli lamadoda ebangisana. Amadoda amadala osano labo mathwasa alwisa ukukhwela. Iroli phezulu. Amadoda amadala asadalala. Xa usumdala awusakwazi yonke into. Amadolo asebuhlungu. Khona ukuphakamisa unyawo sekuyinto yobuhlungu. Umsebenzi omkhulu. Kade walinda uMamGuni. Manje uzokwenzani? Khuluma usenza ngikulindele Thandiwe. Wakhwaza uMamGuni ehleka ngokweyisa. Wequna suku wemaphakathi kwabo. Badana abathanda ezigijimisa igazi. Wabafuqa ezifubeni. Likhulile boma lenzani phambi kwabantwana. MaMGuni nawe Khatebe lifuna ukusihlolela thina. Khuza yena ongafuna ukubamba inja yakhe. Ubona ngani imfundo yakhe imenza abe ngcono lapha emaplazini. Ngiyamfaka uduma mina. Wathi uMamGuni ehleka ngokweyisa. Zama ukungithinta uzamaza uThandiwe wena salukazi semaplazini. Ngizokwenza ongazake ukubone. Buza abantu basemzilikazi nxa idolobhu lazi. Waphendula uMrs Khatebe entela. Bahleka abantu. Wakundala zombili. Bomama sizalivalela sizolibopha nxa lihamba lisika indawo zonke. Kwathi indoda yakokhuphe eyayingumcuphi owaziwayo enyamendlovu.